kong nang pabop chat nang bang state government tuma bidilang do pen lapen dak council kachari bom tum alang itum ke plan play ke thek hala bang so kachini ne joben asla pama sap tu nangir chat non aja kong ma penang aja kong bang kibir mane nang aben det asus non theklong lo non kapadu sila bang do nang council kachari bom council ong kido hala bang so administration hala bang so ke claim ji atuma phananda hala bang so 200 back an so sela da grade 1 and grade 2 ada asai khia tum ke claim tum da alang litum da state government ong si ada employee alang sim encoder polang tum han alang tum hala si convert means state non council autonomous council ong ke claim bom sakuri ke claim bom autonomous council akhi ada pusitum punan kok pola masuk bank tharo ini tum da secretary under secretary joint secretary jenglok da aku ke kedo ana tum ke non alang litum han si state da council apan ka pen mane council ban langle si state government ban langlo pole ala dak secretary tum la grade 1 grade 2 komat lam ka obviously la ke state sector mo di tum hok nang ko asida se pen mangke non council ka chari bom thoni tum ki pogam tum autonomous council bo meaning ko bilo ke dokre jongsi la da kachari bom atum jongsi nang tum jongsi autonomous council bo meaning kini lang polo tang la ana ning kan ala tum nang hoy ki dum ko bi por non bang solo tum langdam kan ki pudam kan tum mangke ala tum tum birtalong arjunong lo o la dak la grade 1 and grade 2 atum han salary ki pi pan la bang so bai nong ki pi pan mang atang ka se me dia dok selang tum ko aning kan man revenue tang ka across la dak bang kolong dak grade 1 grade 2 post ke claim bom atum dok ning kan silong ko ana crore tang ka kenang ko ala tum taka ki pi pan ke non thang ba pe asit tin department OSDB krai ko bilo kenang so kedo ke board chairman anutina driver ki bi anutina ba banon pa dui pre ko bilo da kenang so bilo la tum pen hala tum da board chairman asitin ba OSD ane parman alex na ka kamai hala tum han ki bi bante la da grade 1 and grade 2 tum salary man pi ne malang itum administrative charges aning kan ba da ko ane cross tang ka da tang ka do forest department ko ane cross tang ka da revenue do goods and tax banda ko ane cross revenue tang ka do hydraulic electric project man dolang kapre ka la pusona department atang ka do revenue tang do ha so tang ka kona do ke claim kende kona do palu dia kende ningkan selong ko ane cross tang se tang ka do la so tang ka kona do palu dia ke lang itu ngon la bang so bang thar ni bela ta tum han tangkap yun e penal tum state government la je hodai ko ki puge la si la bang so judgment pen ke lage kachepal yuduna dawar la bang so se claim det pune monon fit ke lage karbiang lo termas council le ko lage kurung lang chati na patun kache kroy na be lapen labang so dong si claim det lo pune so dak men man kache song bangke pado ponan kokti la penitum kroy kre lapen labang so karbiang lo termas council lage komane jungjung akhia dar kali lagi karbiang lo akhia dar karbiang lo kida itum ru samson sing tum na che song pi ko ane chepa duk pen si ilum karbi kurki mo labang so non piniar itum kan bandu da chini lasi labang so komane poki komane jungjung akhi kali labang so ki lage karbiang lo ara rakhi lasi labang so jak ko karbiang lo aja ko kapa bobji polo mage la daga thanda tum Cedono mikre, groyun dekre, labang solong nange, non kupiman income toxic cap nange pelingtan kosong si bang boma, hala soting si bang nai non kedo tangan aja kong dalam pusong si bom ciri bom si tum teglong, si hala bang solong bang tum pinrem lo, la si la doan non long lip lang aja kong petilo hala bang tum karbing long termas council long si, apu thorang ciri tunai la si hala doan non jakong kapatiru kali kedo tangan aja kong pura cewan tunang bo bang si tum non kedo bang kacari bom tim karbing long nili tum puang tum, la si nili men judgment pet bang ke la hello la bang so post encouragement la bang so ke claim ke la bang so long ke judgment pet nili tum gini ham phangson ke kroy kre la pen monon pita la bagai tum ningjet thidi chesong tibi arjak thidi apen non kedo bom aposan sek fast grade 2 ke ilitum karbing long autonomy power mate karmi lama autonomous council akor jalan itu pan sakuri tamen job sudah create pun sebibam lo langsung tak sinon kelai ani jadi state sorkar pen jadi langsung pen satu pan jadi adorma salary bibam polote lake itu aja kong council bangke state sorkar mate kahodaya tenglo langsung polote itu mungkin dake kami lo autonomous council ke leke development council nang nak langsung polote lake itu aja kong si kahodaya lokat tenglo langsung puthat nili tum song lapan gela ke pinram lo lapan ilaso aku dah ke nili tum cedon si teke ape alan itum lason ke klemang ke lake nili tum song lapan sedami non dat kali lo mo ke wai ani sedami lason la teng boleh song nak ko ini lake unu po deni tu ko itum teke lo ke lapan ke non langdam sinang ili tum mondolo fitang sebe iaru kono settlement eso kono lahai sedami sok pote spesial sokara di sedami porque pukulo de ile kufano ke bae ini sedami kesung katurat hipigi ate dabang ke bo aksong pen ke kesana pos kali do pulo de la kota pen advertisement da ke ani pada pen klang
pulote ilitung ke itu amun kisi jogi ka fialam lo bangke ci itu mangsi pena kone officer ke tigena lu dum for ase ilitung ke autonomous council ke or ke bang kali lo afilang nang jumpa mana sih ekdom mo ase di tentang medical college long appointment haja il tawanai pulo je ladang so medical college long ke ili tuan muni si maximum long ipo not heglong state government tum chpari dengpen ili tum medical college long bangkon si ili tum inglong so tum setaga gorenga warse long tum karena li tum kadu ka beda chini lo non joy pen sitame medical college long thola tam mejang to bom lo non emane every month every week kata ke join nating ke do nang lo ase itu la talang dam nei ase la song thak thali po je tum Karbengau Autonomous Council egre pe bigrat fan jodi lakho dak pa salary pilo pula de kau acha kongke ili tum ghati phansi dispute phansi acha kongke pia tenglo la pen ke data langdam me education bang primary education ang sara inherent subject pulo ili tumla aprang edolo non ke mane pension nai pu peni alam pensi ghati phan kodai koglo dispute phan non mang ke apos khali to pilo vacant post do pilo sitame dak ili tu Karbengau Autonomous Council tamai no ata so apos no fill up do ne no ja kongke bang bidelo nasi la sota kasi nilit tumang ke songan mereka ningri pada alnya ala CM sar akai pada kacun ningri bangke aswa putha bangke ala nitum sistem chen regnai la ke apang person si itu la sota tingsi do lipat nanti pro যে বাংকারো হিনি সুসে মানে যে গ্রেড 1 গ্রেড 2 লাকা গ্রেড 1 গ্রেড 2 সি স্টেট গভর্নমেন্ট আফান বাইনং কি আফান মানে তুনিংরি গুলাসো নন ni sampri ni long eklong lo labang nili pinaan munthi parsilo je lahai dong si grade 1 grade 2 jong apos dong si মানে আসাম সরকার খান জদাই থুবু de lake definitely lake just Karbengau Autonomous Council is a namesake item lage namesake chalo athe grade 1 grade 2 lote akhapen aja tha tum sinang control ko lapen mo latum nong si retirement dam lo pulote klub tum si aja te advertisement chiki kon athe itum thegam nong loge je penang an state pen mane penang sakuri same sob bangsi ili mithang hani ili hana palu de diti athe advertisement pakang ko dak nge bhaini mane aleng thi purial tum long ko laben bad baki ke 90% ke bangso si long labiti lasi lang niltum pui ko bang lalo je council gotang ko kola ningkan peni kacari that council establishment more than 70 years dolo anu hosul pen same thang problem awe la penon Karbengau Autonomous Council tum same afrak pen ko ani claim ke dam ke milom tame tum choro dun lo la pen aho ora pidun lo la pen last eviction ko highway same tum me thang spot dun pen sim tum un an ke body dun lo claim pa tame non jultula edalo la sini tum dak song do an nangela bange je khon ek the la pen la support bange Karbengau Autonomous Council tum same tingwai pa me ka pen ili tum pen la pen tingwai pa me ka si aja tak claim nangila bange athe tum adai do dake we are the concerned citizen of Karbengau and the Karbi community as well la si tum la bange chidon me the la bange Karbengau Autonomous Council tum same la bange nang tingwai pen ko son si ki menji ma la bange alang itu nang tingwai bek nang ji la sini yang pang